was here arewa befie yenua Dr Likee arewa befie mesrew wo ho a kofre Dr Likee and atro no na wehye no because yenua no sabi me ye pa Dr Likee ba 3 months efrim Dr Likee aka Ebenezer ne ba awo no 3 good months o akra na frim awreho abusia yenhwe video a ekoso wa bra omo kope akra no krabe omo kope be bi de akra na to for said munim no edini e calling something betimi afra me kon for calling the digital kon for enough from enye easy sabi mpanyim for see drum and for so an kai ya no ena ye brada tuntum e brada tuntum yanka bi anhyem yanti kutami yanti jame yene aye nua bema aka Ebenezer ono so so ahwere ne ba a kire se ayare hosem ne doba krope bakotoa e baketoa wa wo no fofra kola a kire se wode ne begigi nani abisi na name akra no efrim aye nyame dia richi kese ena abo the movie industry mekanisa aka eye nua enti obi a wotwasi ni bia na me ho aka sade eto me a moye maame no yesre adofo se mo be frɛ no na mo akyekere ne re na wakan kranhyesem e de akyere no na mesre onyankopon se nyame a ɔkyekere me mfo colleague me re no se nyame no ɔnkyekere ne re twan mi nyina na waka no ene yeda sɔre ya anti asempa na ye mpani se ebeti ni se nso du nyame pɛ ene ɔyɛ abanisa ene ko fa no ato na akoto de enye abone mekanise the movie Ghana this my Ghana TV for so far Japan aka Enkratam King Kong aka Fufoken aka Bema Yemfa na Yerenim enye from aka Mutua na omotie Mr No Pressure odi me chia pressure befa wo abusua ye da sole ya ya ntia sempa ye da sole ya asem a abeto abonten ene se ye nyina ye bra a o ma ye nyina ye nige e o media no so Dr Likee aka Ebenezer a wo boa Ghana youth no amomo so atimi aide ensa akoma no ye nua be men awo ne ba 3 good months ye nua be man bai afrim ya na wa woni tua ko hwe video bi ene nsem a ekoso na obetena wo busa ho se na sa adwuma die we ya sa bi nipa afa ato ho sui sai na emutie sa na bi mbeka ana bi adwuma ne ntia ena bi a obi de obi akwa ha na obi de bata busua tio the way we asisitie no wiase no ena hokwa but wiase na ena hokwa no and some esawum because wiase no obi o ho a obeba wiase ne ene we free wiase obi obeba wiase obedi be 1000 years where the obekọ obi an years a yedama na wiase obi an date de be wo no obi an date de bekọ esa na etie but ya na are ho say ye nua nketo no ye man keto no nkura omunim bone enim papa na sa akra keto wi sabi nyangopon beto no nsa ed afre no akoba ne sei Ghana for the nipa bebre won se won bekeka ye beka san na aka Ebenezer krampo no sabi manu esisumi na so me adwopan ne manu sisumi na so ye beka san na aka Ebenezer krampo na ebi ono ne de ne ba no akwa ye bibi ebi we beka sa ebi aka Ebenezer ne ho ani brenti no e no bi akwa ye ne sa ensem bebre but enu aka Ebenezer utie mi a hye ho den pa hye ho den because akoba ne say ahon wadwum be yo tanta wa ko be fa otirim wa hwe ye be de be fa otirim but me bompa ye esi nyankopon de munyam na nanom so di munyam se ye nuan won hye ne ho den ye ma ne yakọ kese pa ye ma nyina ho yakọ wo ye akra ne ye nyina ye ba akra ne ye nyina ye ba enye ye de sese bi akra wadi bosome miensa etim efrim ye mo nipa wa abra wote ase nti neno a ye nua be ma no wo twa agyaadwo no na anu ye ene ye nua ba akọ okonfo colleague ne yere ne ba efrim ya azi Dr Likee susu ye mompaye ne influence sa de no anokwan na nanom susu ye de etachiri tie nua Dr Likee e ya reho pa but se wo den minim se wo de otadwa mu oden usisi musu edene nyankopon be hye wa namu akra na wakọ no obesan aba Dr Likee temie pa akra na wakọ no eya but akra no ebesan aba abusia medu besia because nsem bi se ne ya na areho pa na adwopan nsem bi se si areho but ya nhwe nua no all the best na nua no se bi won hye no ho den
na oba no etiase oba na ankobi oba no tiase oba no besa produce ama nkura no bi ebeba abuso apepe so to Dr Likee show ho den e wonu abema adwenepahene enam gina me na meyere na me manyina no ye say show ho eden abuso aba so ameka for tap send edama tap edwumadi kwa peso send niska ekọ Ghana nko ade efra mo no ekọ Ghana tap na ameka for dama Mr. First time I use app na promo code abe here adwenepahene no agba ogu Mr. Be ya obunya discount kama na me kan for a divine organic skincare product so ide the amount divine be boa ma so skin color atoso divine pills so ide e wo ho a be boa ebusia me da wase ye nyina yentu fa ne enko Dr Likee aso ye ne enko she nua den because nua no ade atonani na ade tonani so a atoye nyina ni because Dr Likee ne gia e na wo ma yesre ne re ho abeda yesre anu ade ye be san share bi peace out me na net say me gidi se rade adom ho ye but you fam diner na US na no na let them abase me be can digital marketing business as much me community na side business here or anything you need to be successful you too said running on a global base. Yes, if we are seeing people be won't be now our organics are doing very well. Me my massive results about this business and don't see and I'm saying no me extending my waist now me you know more or change how why you willing somebody be to change their situation. This business can help them as it has changed my life. Anything reach out to me on my phone. I'm gonna me link in soon and I'll give you the rest of the information. Means because people will say now professionally me nurse and this is all that I do. Me will fear extra me yesterday more full time. Or be a room my mentor and a coach me a coach and that's also a mentor woman and see when problem cry me wow and at the end of the year no on be mao 10 months now they file with tax. I said their cost recently I went to New York for recognition and this is the pictures that I'm showing you and to mean you reach out to me because I came here to introduce this to you. Don't let this opportunity pass by you because if I did 2 years ago in Kenya and to reach out to me, I'll talk to you soon. Bye.